Ni wow men mulianti poining ko kasanet kaysa kayo. Rutang ato dukay ang way pakunan Pohnpei nan huyakupur kasanti karyawat. Ranwat niyapang November issue paran kauna riya katrisak tayo. O ranwat ran kawanaysa kan huyakupur kasantuwat. Me wewe ki kaimsaklan ran and huyakupur kasanti karyawat. Thailand katla mo dahil ay ben pag Thailand kataw low yuan tiyang ki sabul matrail totoo ko troy men patrawan pakita wan paron net and kakulian tayo diyo kalahanan kami speaker Thailand tagatan ko pureba na o sagara nilap kumailan ko pureba ang patrawan sansal kapat tagatan daw kapeng lingano wow siya wiyaki ewo piling kamarar main ko sangat kano kapeng kegeran kap kai penrosen upo ko aligilig ka sambal may tenir katin pilayang kit aniyang sawe kapel marpilin ko sangat kaya kapeng kegeran wat habano ya kawanisak and pialamalam kariyaw pasanti and sapul marpar riya kitresa tayo kapag kapaitaan pialamalam pasanti kayo kariyaw kapag kapaitaan pialamalam soror kan natin paitaan sapul marpar piniran katin kalangan purihan kit sapul mar ngan kamaran ngan kawit niat pan eupene an uyalamalam pencaklan uyalamalam kawanaisak ong uyalamalam kasanti and ranwat marar and lingan lawan law sarawila patama sarang kati o kamanata and mawang way o taweka kamagaleta mo yung naman kit piniran katin kalangan o katito sa palmato ng sarawikan pen umot kapilkit ka na kolpet kakalway kit preparakit sinsilikit obil kapenekat iwilian kitiyaw ya sa karatawat na sansal piniran katin kalangan o ang party o sa karatangan naman nilang kapayanir o at ng santo siyang kamag Jesus Christ. Amen. Kalangan Juan Baronet o Senator Kamkoros tayo kakaya katlan ang sabong matrail Huyakupur Roy Pohnpei na sa Chief Clerk on roll call. Senator Atsen Abram, Senator Kiko Abis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Amen. Senator Spencer A. Edgar, Nine. Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, May Senator Stevie Gay Edwin, Senator Pecherigo L. Irons, Amen. Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Sen. La Torre, Senator Denny L. Leban, Amen. Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendi Tess Walwi, Amen. Senator Benjamin H. Ludwig, That's my mind. Senator Macari Miguel, Senator Eroline S. Movic, Amen. Senator Sheldon Chi Net, yet ngay may Senator Nilbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Hey. Senator Mr. I. Simina,
Senator Francisco Simram. Mr. Speaker. Ay Quorum, Mr. Speaker. kalangan essential mag-trial sa bulman ko quorum mag-trial ka katlanan sa bulman uya kupur amo na trial ban katlanan sa bulman uya kupur record the pukan klaltin marka na essential me floor leader Abram Senator Simina Vice Speaker Michael Senator Perez excuse sang uya kupur ndanot muna tayo ban katlag may kupriya po yung kakulian tayo ito uya sa bulman tayo sa karatan kapton Nalal cakaran misi ko kaping lap tangko berana nilap sama saya kau nakot cakaran kay po ni o wow lap tangko berana rakso ko wow lap tangko berana soko maun ko sa bulmar likan ko nanalang ko nang kaniyay ko wow toro ro labalap kay ti koros parian triak momotso government national state or local government maun ko kabinan Pohnpei Honorable Stephen Joseph Mohon ke karyawan Kabina Honorable Francisco Yohanes. Mohon ke Siong Kopung Labalap Honorable Nelson Joseph o yang amoy Siong Kopung Kan Koros. Masaksit itungal wow o Honorable Senator Kan Koros lang samuro o loisyo seriso so masakan o lang kasampalan way Koros. Itungal pilwa o ngiral kan me patrang nan chamber men Pohnpei Koros pon kalapot pon tagapepe kan o nanway kan maslikan Pohnpei. Trial katiyang nasa pamatal uyakupur o imen pag trial na neopen na nantatapot. Essential me Vice Speaker o floor leader melal floor leader as yang patrang trial ay ban mulian trial tiyo pagkita Senator Latore engka kuya sa pamatal acting floor leader when kakalway trial nan uyakupur o iban yield floor acting floor leader Senator Latore. Kailangan ng comment speaker mo na ibang pato ay bilpatong purakan koros kapil total so tuwan ko po kalangan kubo sa bakon ko masensal po naman child aloyong say ka kiuban na ranwat speaker ay tingol kay panuwa ang kakatong sabol mami na patoyer nilang tang puran rail so by tigo melel wong kung kom speaker wong ki Honorable Senator Kan Koros ay tungolwa ang pilgak waw niki Honorable Joseph kapinakoyo Honorable Yohanes kapinakoryaw luwaw niki songkobong kayo Joseph yang am songkobong Kang Koros ilman tungolan guwaw ang tuntatong Kang Koros ang kampana besem ipilmen patong kamu speaker o bilwong ko kasamo irail kan na patong trail ranwat mang kamelele may one show murin ay tungol pato habis tangka kang kapal sa gerakan patong trail speaker imenuwa karak bagi bang kurang katuat boleh ya sudah channel membagi channel yang kapolda mau patulong nane uya kubur murin ranwat untuk perlu Essential kamagut me mayor Koros mautung kamagut masa ni uang masa ni show kamagut paita supplementary journal and kapantala apol tamau o patulong modern ranwat kami floor leader Kailangan ng comment speaker mempatuan kagubang purong kasampalwat sa ilang kakrop supplementary kalantor o katiyang bana item number isu o walu ang songkap tulong kamumatang sinutan. kalangan acting floor leader Senator Latore essential mo kamagut thailand katiyan ng issue o walo ansyon kat kilong tapatong walong kamumatan question net kan o resolution kan Speaker. Senator Simon Makoros Sabulman Kiran Suma o magpupurin po na sama Senator Abis. Kailangan kami, my Speaker, iminway point of privilege. Muna ipantawala ipagkita sa kartan wawan patrang at mati ang erkan. Wawan kan kami, wawan kay acting floor leader, wawan kay yung Senator Kan Parusia. Niya John Way na patrang trial rawat. Sa ilok dito sa panglapuran we are session sapat o kay ralar ni alam mo. Israel Mayor Smithy Clark, Speaker Kinsro Boas, Floor Leader Stan Charlie, Councilwoman Catherine Clark, Councilwoman Nelsie Cornelius, Councilwoman Nancy Ernest,
Councilman Yenson Jens, Ame Pacheng Rail, Chief Clerk Ari Ezekiel, Journal Clerk Permijin Mark, o Supplerized Sergeant at Arms Colonel Solomon. Amen kagita, momot kosong palwat, and katkiyang ray leo lopalaban. Kalangan, Mr. Speaker. Kalangan Senator Abis, tuwan ng mulihan traitiero, pero si Mayor Speaker, Officer Kano, yung mga council, men, women, o sabal mamayin, te matungol staff kan. Kalangan ng kupramail, may kakyang katayang kitnan, yung purunahan. May other point of privilege, kami, Senator Edward. Honorable Speaker, point of privilege. Even yang aja paceng, mulai banyak paceng, kung kupriya Honorable Speaker. Kung cuma sekarang kay paniyo wawan kak paceng sabal mumi. Cuma wabang kupromi Honorable Speaker. Wawan di floor leader ila binanso yang agi Honorable members kan. Imenensan sala cuma wawo pasom ong raigan me. Senator Abis Asaleta. Imenembig sansal misput mabiliang paceng sabon macay uyok kupurin mi sangat. O ibil men sagara mol watcha lang kachkiyang tapulo pong kasoma kalangan Almomo kalangan ng kumpuramo yung Senator Edward, pwede yung ulihan traitiero po na si Ms. Tamara Put, na ulihan to Ramp and Mita firm, law firm. Kalangan ng kumpuramo may Ms. Put, pwede yung kakyang batyang yung kumpuramo. May other point of privilege, kamu Senator Archui. Kalangan ng kumpuramo, Mr. Speaker. Ijumaluaw, kapacapat, pwede yan so. May laluang ng kami, honorable members, so ibilmen wang tirail kan may patyang chay. Mr. Speaker, ibang patyang Senator Abis o melel ulian kit delegation in Soges ka o empil sansal me o lagay mo sansal tangkubur ranot rabiluya o lang sabon ang sumaragan dalato iray gumbil komal tinanu wing Soges nan kusap sabon na imay min kabajayang o welcome and sansalang maluwat may iray bluya liyan sapon o lang sapon kay kalangan Mr. Speaker. Kupromi Senator Archui kape sa essential siyang komir. May other point of privilege sang Senator kan Amonay ban po na sa acting floor leader, akalangan ng kupromail, Senator Kokoros, na ulian traitiero po na si Israel, men Pohnpei kasampal kay mayang patreng trail na uyok po na. Kalangan ng kupromail, o iban po na si acting floor leader, Senator Latorre. Kalangan ng comment speaker ay tumulwaw ang kakpatpadoda bang promo yung bang prakan korus. Speaker magpatungan pag bang prong kasambalwot kay lang kakrup sa balmatay kalendar o katiyong bang ito rapitay. Diyan siya lang mga kamagit siyang Senator Latorre dahil ang katiyang pan order of the day ay standing come to report. O diyan siya lang kamagit o miya karyaman pek try katiyar pan order of the day standing come to report. Kami Senator Latorre. Speaker man il blorong chairman inel. Man turta tong chairman inel. Senator Latorre yield lorong Senator Net. Kami Senator Net. Kailangan kami acting floor leader Senator Latorre. Kailangan kami speaker. Imen nuwa patuan wiyata kamakit kitrailen place standing committee report ng BPG Sakpayo, Labinial Ray Sakpayo. Nan kalan. Diyan siya lang kamagit siyang Chairman Net, Thailand Place. Standing committee report of Kisak Payo, Labinial Ray Sakpayo, pansabal matay standing committee report. O pwede karyaman pen kamagit o mayor. Actual placer o iban po na si Chief Clerk. Standing committee report, BPG Sakpayo, Line Ray Sakpayo, mapit. Oversight on deaths of patients from the FSM, some committee in health. Kailangan man po na si Chairman in Health, Senator Net.
Lahan kamu speaker. Monai ban pada supplementary committee and Russian Mawa iman patrowan tiang ki tunggal sakar misikilang kipuni kapeng o wow ban ko prana nilap kauno kot. Patrang supplementary yang matunggal sakaran kipuni o wow me patroyan nilang. Patrang ko pramail waun ki Israel sang government in Wayne Pinglap me biliang uyalamen ranwat o Israel meti kan me biliang patrang ko pramailo waun ki kasamo Israel kan me pepeyan men kapese kan peran yang mamangi patrowan uyalamen ulia Israel kan nan puinin ko kusunet ke isakil. My Mr. Speaker, man patrowan wiyata kamakit kita ilan. We lamalam ki standing committee report ng bebuki payo. Bebuki isak payo, labinial isak payo o sapelman kita pagkakariyaman. Chancel komagusan Chairman Adult, koros motung komaguto masani yay. Uwang masani so. Well, kamagita po itatay kat nan masani ba? Miya masani ba? Kamu Chairman that. Kailangan kamu Speaker. Kaya sa pala itunggal sa karanwaw, itunggal sa karata pa naralap. Standing committee report, may patrawan sa karkitaro, epitata oversight karong-rong, ong kapinsalya tala Riau, may Pohnpei, may pagkatala imanwanin Indriye, o Lukan Kaunapil Tokay Raya. Okotoberi sa kwalo korong-rong wiyawi o mayang tawata korong-rong ye my care administrator may pilniyan sa William chairman o port and my care. Ini patrowan Sagaregi sa pagmamakamadyan Rosan Mau ireme pitata paisuwet kabinsaleta la and Sumau Yemen me pagatrala Indriye. Ebil taulao Sagaregi sa pagmamakamadyan me imanwuna Riau me Maiker pilata Kamanala Peran Patrang Imanwinikan and Philippine Puena Pali Sumaukan Meban Kan Pagatrala Wasao Ebil Sakaragita me Imanwini wo me Miriamen Lugon Kupran Kauno Leleanger Imanwini Riau irayang kilikilil nan Joint Commission and Accreditation of Healthcare Organization. Medmewewe ki rayang Imanwini the Medical Center Korea mo. Iban maing Mr. Speaker Patrang met ye irame pitata kabinsaleta la kayu mawia attachment the permanent part of the standing committee report make trial so by and success. Isitrungkan sansal nan attachment kabinsaleta la Teyo, the Korean kabinsaleta la essential nan sakarata and administrator and my care me sumawa the kabinsalet wo total complications me sumawa wawagi ira total me sepil katrimaing Mr. Speaker ongnin petrek kanay
Mohon sumo kan ban pagater tira kita me iman winin Pohnpei takkan barusun mau pananana kamau yala songkei nintuan rail ban kasawi mau kepinsaleta kan monorail ban Qatar. Ibang patroon itu men may Mr. Speaker o lugayang Tone Health Committee o members kan ong Masan Pen Senteng Committee report Masan Saler. Kalangan Mr. Speaker, ni Orolep. Ang Chairman Ned, Mr. Vice Chairman o member kan ituan kawit mamiyay siyang Chairman. Miyay irang kapatabat? Chairman Carl. Kalangan Mr. Speaker, muna ibang patyang kupurakan na inkak patyang sa Masan ng kasam sa karatang kay punuwaw may patroyan nilang. Itu ngalwala pang kupuramuwan kumelel ano po Senator kan Koros itu ngalwaw toro orang sama dahil acting floor leader ibin man padyang kupurakan no kasomawan ki patuto ni Rail John way kasampal ele niyo ko sanad man nabanto kasama Rail way may sang ranwat Mayor Clark Speaker Boas o Israel kan magulian to John Wayne pengelap may isang rangot. May Mr. Speaker imen nuaw karakarak pag-report wa dan kapur-puruang kamitin health pagkapunod mamiya kaitan credential and numanuni ka kapunod mamiya kami salata-lakan melel miya India uya penarai kena palia tu akakin cak dia kan maluat sudah anak-anak itu lau siang kakin cak dia kan no credentialin menuni kan apa lu uya kau uya yang Israel main Pohnpei kay makapin salata la na menuni India apa kata tu Pohnpei Rimen pagi ay sakar misik. Yang pada yang karong-karong kay memia. Ay sudah mengai karong-karong ko po penini kan mepatodo udan red tungalan ki tajo po ki apol pen aray tungal seri apol pen aray tungal pot apol pen aray tungal penini murin aray ka pinsaleta la apa kadar sangan dia. Rimen nuaw kara-kara aku ya itu ngasakar mesukang Chairman Net. O pag-report wa dan kupur-puruang committee. O jangan karong-karong wa marabil kak sum peran wa yang Israel kan makin napali kabinsale talakan niya sum mabangkin pagkadar sangin dia. Melelin dia. O essential me I kapunod mamiya. Namun ini kan itu ngal kacaman nan karong-karong kan may pada nggak sudah ujairan kamunan. Ermai Mr. Speaker, niwaw kara-kara ki peki pan kuburan chairman no committee nelt report wa dan kapuru-puru ora la pali ito na new session toro mas special session te regular session ni nan January buwan ka kabul kanini tatakot mabil ko na ay men pag committee yan ewang maika ro kawud mas pagkatalan sa mga unti alaw ro bukat santi kalangan may Mr. Speaker pagkarya man Speaker Sansal Mayor kamagatiyo o miya karyaman pen kamagito santing kami to report of kaisak payo na panyari kaisak payo ang kapurpur lang sa Bulmatrail Committee Health pwede kawait kay Machansal Sanger email yata introducer the kawait karos mautung kamagito machani ay uwang machani show Sansal me ay puita o standing come to report of kaisak payo na panyari kaisak payo pan kapurpur lang sa Bulmatrail Committee Roson mo may the report Masala report ay pampo na sa Bulmatrail acting floor leader Kailangan speaker ay tumagawa ang
patpatuto bang kupurakan speaker menungaw karakarak kaku bang kuran patukasambal wot kailang kakrop kapal matay kalantar o patiyam dan item nampai isok kayo yung sompid kalantar. Mia karyaman pen komagito. Karyaman. Chansal me mayor komagityu o mia karyaman pe karetay ban. Pona se opek Thailand katiam pona basic payu yay pil calendar. Kaikat katiar pona basic payu o ipan pona se chief clerk. Legislature Bill Number F. Kisilula and Resak Payo, Legislature Draft 1, a bill for an act amending Title 10 of State Law Number 11L-26-24, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes, only karaoke sakla watawat. Kailangan imen pona se chairman and Moni, Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, kaysa bali sa karoon mo pangkupurakan koros, itong alawa 122 at pangkupuran Israel kan pati ang dahil mayor speaker pangilabo Israel kan pati ang ranan kaler mesang ranot. May Mr. Speaker ni wow karkarak kamagat malwat dahil ang kakuya kupurki ang karya ko kayo sa kailangan katawat kamu tangko sa natabugi silula banyari sa tayo LP1. Karya men. Magito masa ni Eh, uang masa ni show. Pag kamagito ang puitar tayo kat nan masin pe. Mia masin pe. Kami Senator Carl. kailangan may Mr. Speaker itong alawa sa bal bangkupuro mo yung bangkupurakan koros. Nayaralap ko sa takamutang ko sa namut patulong sang riya ng Senator Rapis. Pagbagawan mo niyo wan kamanamanta. Kuan ka kapwali kayatan kamaulan aliu me pato ton taga pengilap me biniaso ote kinuya perepen sap niaso me wukin lalat sansal me malwat kupur kalangan in malwat utung atar standing committee report o pag-iisak silu lemenyari isak payo maitan kamumutang ko sa nagwat. May Mr. Speaker yung pilioda kabese tatawangkan makamiti pato yung lale when rob yawasa tiyatiyawad pampatosang mapampatosang ng general fund pampatosang ng infrastructure maintenance fund tama sa insal nintuan kamutang ko sa net LT1 monument and patosang ban infrastructure maintenance fund o padpatunuan dala lop silinan packet 2 km sa kuno kailangan may Mr. Speaker. Friend po na si Mas Senator Licanet. Kailangan kami, Mr. Speaker, maraming kapiranwat ipatayang kami ang sekaratan wa mesansan at tungalwa pang kupromi acting floor leader, honorable members, Israel kan Lelen uliatan pingilap mayor and pingilap o yang akan o problematay staff kapatayang net ay tungalwa ang karos Nepil pepeyan matay iko problema sang rano. Ya speaker, kung kubre ay men sek men tagi kag kamal ma sewis. Musa ni men tagi kag kamal ma sewis. Kombal. Kubura pagpagutalan kombal lebnan show. Tayo bang kombal lebnan show.
Sabon matay Ruya Kupur. O tayo mamasa ni kamutan ko sa natap kisilu laban niya Reza Kayo LT1. Miyata masa na ba? Motion and close. Parliament. Chancel makamugot yung mayor tayo rin rutung ti masa na ba? Paros mautung kamugot masa ni A. Uwang masa ni Show. Kamugot po ita tayo rutung ti masa na ba? Kamutan ko sa natap kisilu laban niya Reza Kayo LT1. Pagi tayo ba ang katiyan ang karya o kayo sa klan watawat, ang tayo ba ang usus ng ngail o ibahan po na sa Chief Clerk ang katiyan ang roll call. Senator Abis, Senator Artui, A. Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Amen. Senator Edwin, Senator Irons, Amen. Senator Chuap, Senator Latorre, Senator Licanet, Senator Louis, Amen. Senator Ludwig, Amen. Senator Movic, Senator Neff, Senator Simon, A. Senator Simram, Mr. Speaker. Ay, Yay. Chancel, masabul matay usus matoka kamumutan kusanat abuki silu labanyari isak payo LT1 usus isak walu A o sota mauwang met mawag tay kamanatar kamumutan kusanat abuki silu labanyari isak payo LT1 Ronald Miyata kamumutan kusanat Chief Sola, Mr. Speaker. Masalara ban po na sa matay floor leader. Speaker, Kamu Senator Abis. kailangan kamu Speaker kasbali ay wow. Ibin we ay kaping pagi kamu tangan kosong palawat wila kosonat. Kosong palpe po we are perben with bunglap. Ari Imen William din Mayor Speaker o yang tudatangkan o we are kaping kalangan melel come din finance bumot ko sampal what kalangan kamu Speaker Kalangan Senator Abis. We had point of privilege. Masotay ban po na sa Senator Lator. Nakam kami. Kalangan acting floor leader Senator Lator po kiyang mulian tayo o na siya waon ki karyaon kabina Honorable Francisco Yowanis o staff mayangi kalangan ng kupromi Lieutenant po kiyang kakpatang legislature ng Uyakpuran Ranwot tayo plema lobolob ki Lieutenant Governor Kalangan. Kamu Senator Simon. Kalangan ng Common Speaker. Masa palay tungal. Mga pagpramot.
on ki aktor anak musuh tentang korus filmen won ki katon dua yang putih dan kobonan on ki saya sang tekan sengat o mempempikan korus le katon Thailand Speaker Aiso mau surakin kalap tiarok dan magayas naramas ranwat patuwa kami le beliau aiso mau maka ada Speaker kamukating kubro Chairman of Finance niya patuwan won kami untuk Committee on Finance patuwan yata kamukitiyo ang kakakorporato sang ng Committee on Finance kamatang kusinit ng apil may sakwalu na pilihan risak payo o place ng kalantara rangot Kamu programa nampen kamu tangguh senatin, nampen. apil may sakwalu na pilihan risak payo o ipatuwang kami ng staff kang kung nabataran nito. Chan salamaw kamu gudsan Senator Simon. Salin utro kamu tangguh senator apil may sakwalu, labnya risak payo. O place mon momot wat paros mautung kamaguto masaniyay uwag masaniso kamagut paitar pagi paitar ay man pagkitang challenge place kamutang kusunod apki lemay sa kwalu labnyari ay sa payo pansabul matay fill calendar child placer ay man po na sa chief clerk Legislature Bill number Appeal May Sakwalula Payo Bill for an Act adding a new section 2-103A to chapter 2 of Title 12 of Pohnpei Code pertaining to store discounts for seniors and for other purposes. Uni kayong matawat. Dan po na siya acting floor leader. Kailangan Speaker ay tumalwa ang kakpatpadodo. Speaker mampatuan nuwaw karakarak taki kurang katkasan palwat dahil ang kakatiyang umasa ni Alpina daw pilmay sa kwalu labing narisak tayo. Sariyamin. Dalam mau kamaguto, koros mautung kamaguto, masa ni uwa masa ni show, pagi poitak tay katkan masa ni ban po na sa Senator Simon. Speaker kailangan ng komi ay kasapal ay tuwag sa karatan wow. Speaker, kaumatan Kusunod may pato muatay inangi ang kakapali Israel kami kay laban men Pohnpei. Essential menan Pilipinan Committee siliman me kapasa yang kopnian wen Pohnpei me Legislature wat tialar nan sa pulma session nan session men dakir tau wiram kopna pag Legislature ang katiya kubura apol pa ni Israel senior citizen ka. Miya kusidet yu me patulong ekiskoy yang mawa. Me soga na pali irawat tapuin wat. Ap komatang kusidet mo ay patuan to ako kawo trow pali. Komatang kusidet mo songan patuan ta sinsen kis pun patuan yang Israel senior Israel kan me retire sang government. Total government. Irawat esta panapali kawit sang kabilang panapali senior citizen po miya mestre tatawag government ang pilala Israel dakailan. Umatang ko sinuwat ni Aralap song ipatuwang gudro rawat pagtay ang kakotiyang protaid o kaprolang kamitiyan finance po ang kakongoronggi ni kanaynay o kawit lang ito nan malwat pilkasan palwat. Tama ko sinatwat sa kusanganuya amen kawit. And miya card system yo ang uyawita ang right senior citizens kak sa pulman ki ID card may pa uyawi sang Division of Social Services o wasa koros na istuwakan del restaurant merpam kotlayat watulayo ang kak miya discount ang right arin nang kamotang ko siya natuwa tuyat momon plan na miya Israel senior citizen ka niyar pagim kotla patula ng istuwakan o kasalita court mamiya istuwawo utampan patiyang right patuwa ng right discount percentage ang tupsokan marabampay kami government pang wiya in return ang so may real business kan pagim find sales tax
repan stop 100%. Repan painter 10%. Bawa lagi business kan file stay stack 10%. In return, repan yang senior citizens 20% only not berkangkuya. Hari ini orang lap o matau me pos kamutang pos dua titan. Imen pagi Committee on Finance ni yarpang patuan talk haran melau delkila ng corner koros. Inong kasampal wot apol kasampal wot engkak apol da. Rambukat railkan me yang tatokang government o retire. Rebil pagpagi ma government sudah kak patuan ng rail efficient metuwa 45% me patuan tatokang. Hari makitail pan wiya siyang tatago pan sutra apali anan memiyo. Magituon Pohnpei miyo pin riyaw metatokang government o mesutra government. Makitail pan apali ang rail retirement apali pan sutra polta. Question note Mr. Speaker o Mango I question note me bangka kapali anan koros ang senior citizens mendato mare tatokang government te sutra tatokang government. When kak careless speaker imempil kapasa memiya eu kusenet bebil introduce rawat patuan lo rawat kit winyo when paki malwat talent talk we empil kak miya service free me pawiya ang rail medical labagan sang umawli met essential medical services free ap tesota maka deny medical services masura actual money Kusenet me aprom patulong rawat engka ilawatin me Israel kay medikaila biar ban patulay mawani sawasin truck sawasin wini wasan wiyangi public service component free imi mem patuan tapo memberkan telola matam kubura tamis otra songen irawo miyagyap angatra stowakan ay mem patuan ta miya another component of it maybe ban patuyo ay so more Ani oralap speaker inangin kamatan ng may sakwalu even pagi tayo kubur pa na ng kamatawat o katfiyang kubur tayo o kamanalang wat kayo o kapralang Committee on Finance. Kalang Motion and close, maasan be. Mone ban po na siya kamagit memiya magprem po na siya may rail kan makawatan nila maray. Kamu Senator Carr. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga wasapal baan kupura mo yun, baan kupurakan koros. Kapag di kawait mamiyanan kamutan ko sa network. Area lasin running session runward. Kaya bang kamanala watawat KU. Dan ko sa network. Bil kamumata mapancep manaman January uriya sa limao. Riyan we are men kongong. No dami special you de mananana pali monchan oriel. Pil we have been the dog World Cup. Kusanet yung pil kusanet yeriada ban tepta manaman. Pag we have been kamanaman dang kusanet bakin mesansan dan pasan kusanet. And we are the even kububuro men kongong Committee on Finance. Talaga padoyan ang tatawad nuwan matang koros po and kak kolokol soren kamutang ko sa netwood ko sa nedir mabante tama naman ni January uri sa glimaw malwad pang kamanata kalangan may Mr. Speaker Kailangan motion and formal egisanso may Mr. Speaker kamu Senator Ned. Pagbagan komal egisanso lebananso komal Jai Kamal ya kamu
Time hamasa ni kamutan ko sunod abkul may siya walu lebenari siya payu. Speaker, Kamu Senator Simon. Speaker, ko sa pala ito ba sa wow. Speaker, kalangan ng komi o kalangan ng kurakan. Okay, kawait pa na may essential na ito kaman. Speaker, mintuan ilang kusyan na duwat suta pakyaw may kusyan na duwat sa kusyan na may penalize na business nila community. Ba't matamamaya na pali senior citizen, so inimempagi committee yan katya mo korgo ko ito kawai ito wasakan korus kasakan korus mo paratanan kaman kahit katya ko kaya na pali tama ka kuyawi at kaya po yang tama ka kuyawi tama istokat alangan speaker. Motion and close. Chancel magtrail wewe bener ro kawait korus sabulman kier trail Katlaw po na sa kamagat trail ang rutung timasan pe korus mautung kamagat timasan ni ay uwa masan ni so kamagat poita trail rutung tier masan pen kamutan ko sa natap kilmesak walu la benyari isak payu may neo kamagat murun mat trail na puan kapurpur lang committee in finance. Kahit katiyanan motion in kamanata ni watawat kayo o kaprolang committee in finance nito na tayo wawapan na. Ipan entertain motion, mamia motion. Pamoy Senator Simon. Wow, man, patwa wiyata ka mga diyo. Katiwa din sa kulman kita, kamu matawat ang matawat kayo. O kaprolang committee in finance, pagkapawaman edificio ito ko kaprolang mga. Kami alam kamagatwo pausantasan ni wawapan na magtayo sa kulman kier. Aratay panfona sa koros mautung kamagato, masani ay uwang masani so kamagat po itar, uktay kamanatar, kamutang ko sa natap kilmesak walu, lebenari isak payo, nuwatawat kayo, o kaprolanga kamatiin mo ni. Kamu Senator Simon. Speaker, ni sangan muamot, no? Ni ay patuan wawang gid meled committee and chair ko, chairman o committee. Ng patuan wiyata iyo, kamakit ang kakapritusan ng committee wo kamutang questioned number walisak tuwaw, labinarisak payo. Kung kaproyan ng Beo. Walisak tuwaw, labinarisak payo. O kami nila may staff kan sirot kita kapin questioned wo diray no ananin pasto ka no. Koros mautung kamagato, masani ay uwa masani so kamagat po itar, niya masani ba tried pagi po itar ay pan patuan tried and place kamutan kusunod walisak payo, labinari isak payo, pan sabul matay fill calendar tried place here ay pan po na siya assistant clerk bayosi. Legislature Bill Number 89-24, a bill for an act, amending Chapter 4 of Title 16 and Chapter 1 of Title 29 of Pohnpei Code, relative to seizures and forfeitures and for other purposes. Matawat kayo. Dahil kumalma ng
When pagitag trailan sa pal, ong nasa matay Kuya Kupur, o sansal mamuna tayo kamalti, assistant clerk, watakatar, title and kamumutan ko sa network, o ibaan po na siya floor leader and kamagat trailan masani. Kalangan speaker ay tungalwa ang kapatpaduda bang from na Honorable Senator kan Honorable Lieutenant Korusya. Speaker menua karakarak tapi patugas ang balwat ang katiyang masani. Kung manalaw at kayo, kung matang ko sinat ng pawalisok tuwaw, labi na risok tayo. Amen. Sansal kamagat mamiya, koros mautrung, masani ay, uwa masani show, wag kamagat ya puitar, miya masan pa kamoy, Senator Simon. Kalangan speaker ko sa palay tungal wow. Kung din kami hanap ng Senator Koros, Patol, dan Governor, Governor ni Pinglap dan Pohnpei yung sagot at ang rawat. Mr. Speaker, email orala ba kamutan ko siya may patumuan Legislature success. Mo na ipang patuwan orala ba email nagis patuwan tanan niya Pohnpei rambukat. Rambukat Pohnpei panay toto yung meron mamawar kita yung yaski light. Panay toto kin tawaran report siya ni loan. Patula loan kurang tak tawaran report. O aray light mag-impine loan kita. Nang kasandiyan na tawag mamiyan sa wot nang kusinit kayo manamanlanan kung isak samaw patrol regulation kan mawiyawida. Kiyang pali ang police station, Division of Fish and Wildlife, manamanan. Pero kiti irail kan makin light nan marine protected area kan wasakan paturo lang yung wasan nak. O kisang rail tupsokan yang aki port. Rambukat uyak kapal laut pwede. Pagturo syariga ginsapay patula light wailan nan wasan kamorkan pardi port machine tupsok koros patusang rail. Kamutan ko sa luwad speaker malwad pangkotin apaliyata. Epan mo itong paliyan police station and wiya pang kusyon na tirail kan koros bagang kotiwo po light nan nangkan. Upshota pan kisang rail port machine. Ang so meraparok rail tinan kamorkan rekat patuan sang rail port machine purete taula wiya na light rano. Kusunod within 48 hours puro naraparok rail tinang wasang kamor utar pang koprela port machine tupsaw light ren ramas me atuan tupsaw. Hari ni oralap inante ko sinat. Engkak may itong irain makawal ng questionnet, friend, questionnet na pali. Yang kalau ka ba? Ete sa port machine. Kung so bukat, laba-laba loan sang development bank, the small business, wasakan. Magtay bang kobrito ang stosa. May stosa yung pan park, no parking zone. Police yung king gisang stosa ko inbound. Ratagin issue citation. Stosa ko kapurpulang karamasa. Ilaman lang isang rational palihan public safety pinanahan ito tong. Hari ibilmen package speaker o member ko senator ko katay din patiyang kamanata ang katuwat kayo o kapro lang kamtinsyang ko purang bilka tukiyang rail pinin light gan piltukiyang palihan public safety melel fish and wildlife purang ka kaway to. O dami kayo punang Pohnpei ang kadlang lali aimen auteda kamatang ko sinatiyong namiyam ta imauriyo melaw ter kisang irail kan meja ki naiset arail toton mode may port machine o tupsolet. Kalangan speaker. Kalangan Senator Simon o kapesepen kamumutan ko sunod. Speaker, wait. Kamelala me Matay bang kamanata kapurelang kamiti o karyaw o kimsiklan watawatang. May kupurin po na sama Senator Mopi. Kalangan ng promise, Speaker. Mo inasansal dami Senator Simon Kasalitar. Uya iro kasambal yaw met on kids, especially kids wali abakan and win kids po wasan sound light palaw din sound light in Pohnpei patosang win kids. Ari kabal koy reloyang nan ainsaw koy sa malaro me arail tungal port machine ko sang rail aprelonta tupsaw ko o rail sala ka kwainla o yala kapal yaw rail. Ikamelele me koson network pan apalila iroyo me
sound light pukat so pa ipo utan rabila na ren la light po iral me bilkin provide yang 39 especially mom on win Pohnpei yung so or ya ibilyang yung ay Senator Simon Toki makapurpur lang chayan ko o katal ko rosen kak kupuro o yang ucungata kumatang ko tuwach kalangan Langan maslan masan pa kay bangkat yan nan kamagit mamiyag kailan rutung ti masan koros mautung kamagito masan iyay uwang masan iso kamagit paitar wewe benak cai sabal man ko kailan kamanatan watawat kayo o kabrolang kamtiin jayan ko dan kakapali o report mon karyaw kim saklang watawat koros mautung kamagito masan iyay uwang masan iso kamagit paitar o chay kamanatar kamutan ko sa network ni watawat kayo o kaway tan kapurpur lang kamitin chayan ko. Kamuy Senator Edmond. Kailangan speaker. Kung kupura mo ni pa anyang patpato ay ingkak pateng sa kartangawakan magamu ulan dia momotwat o sa karatita. Tinggal sa kartangawakan kin kamuy acting floor honorable members kan karat waon ki karyong kapna o iraikan mabilpato yang child nan masan gila malang mo. Speaker, nuaw imen patogan uyata motion and withdraw LP 165-24 o ipagkakarya mo. Karyaman. Ngay alede pong kailan utro kamutan ko sunnet abkuan na isak limaw lepenyari isak payo. O pagi amia karyaman pen kamagutwo ipanutung koros mautung kamagutwo masa niyay. Huwa masa niso kamagut paitar. Pagi atay utroyer kamutan ko sunnet abkuan na isak limaw lepenyari isak payo. Ay dan pagitak taylan place pansa belum tayo fill calendar. Koros placer ay pan po na si assistant clerk. Legislature Bill Number 165-24, a bill for an act adding a new section to Chapter 9 of Title 42 of Pohnpei Code relative to dredging and removal of berms and remains of previous dredging projects on the eastern side of the Galachik Causeway by the Pohnpei Transportation Authority and for other purposes. Kung watawat kayo. Kailan kak masa niya pan po na si acting floor leader, Senator Latore. Karyaman. Koros mautung kamagito masa niya huwa masa niso pwede kamagito poita miya masa nipe kamu Senator Edmond. Kailangan speaker hey tinggal sa kartangawaw. Speaker. Wow. O karkarak imen paki. Saan puran mumutwat. Angkak sapulman kita LP 165-24 nung watawat kayo o kaprotong kamtian land. Karyaman. Chancellor mo kamagit siyang Senator Edmond. Koros mautung kamagito masa niya huwa masa niso kamagit paitar o kay kamanatar kamutan ko sa network nung watawat kayo with instruction na bang kapurpur lang kamitin siya. Privilege Mr. Speaker. Kamu Senator Net. Kailangan kami speaker kaya sa balay tunggal sa karan wow. Imen patoon yata kamakitan reconsideration ang kamatan ko sa net ipagisilula piniadre sa payo pagkakaryaman. Karyaman. Aros mautung kamagito masa niya huwa masa niso kamagit paitar imen patrawan pagkitang silent place kamutan ko sa net of kuwa na isak payo laban niya isak payo pan sa bulmatay fill calendar. Makaros placer ay pan po na si assistant clerk. Legislature Bill Number Abkuan na isak tayo na isak tayo, a bill for an act. Ay patyaman ang kamal speaker.
Pagkita tayo kasyaman ang kamay. Na, tayo kamal, sabi na tayo kamal.
Tayo chapaler o muna tayo kumalti essential may motion in reconsideration ng kamutan ko siya na tabuki silu labinyari isak payo LT1 o iban po na siya mover in motion Senator Ned. Kailangan kami speaker. Siyang ninwewe pene o kamangailan tatok kuyan gaganapaliyata sin makit sa pairer and nan kamutan ko sinit magtail kamanalar. Imen patrawan ni wow kapitoy kamakituo o makariyamen iya wan melaw pil patrang yo kariyamen iya ana kapelta uya petoror makasan Kailangan Senator Ned sana kupur ba na mamiya ito na tayo kamalti ay ban po na siya kamagit mamiya pag yung mutroyer asular motion in reconsideration meto ko kamutan ko siya neto miya ito kamagit pan Phil Calendar. Kamu Senator Net. Kailangan speaker. Ni wamen padrawan uyata kamakitan withdraw. Sangnan kamitian moni o shop. Kamatan ko Senat nembe ko ni sak payo lebenial re sak payo. Kagakariyaman. Karos mo dun kamagit masani ay uwa masani so kamagit paitar o sansal magtail withdrawer kamutan ko sunod ko na isak payo labinyar isak payo o kamutan ko sunod wot patpatoyer pan kupurkan o pagi paitar ay men pagitak tayo place pan sabul matay pil calendar magtail placer ay men po na si assistant clerk ang kata-kata title in kamutan ko sunod wot Legislature Bill number 2 Lari Tayo, a bill for an act amending state law number 11L-26-24, the Comprehensive Budget Act of Fiscal Year 2025 and for other purposes. Ang nuwatawat kayo. Kailangan naman po na si Supplementary Acting Floor Leader Senator Latoro. Speaker sa manumumay kumalwaw ng bang from you korusya speaker man patawan nuwaw karakarak yata kumakit sa ilang kakatiyang nan masan pan pangutang kusunod ng bapun isak tayo pag narisak tayo kamanalawat-wat kayo kupulang kami Mga kamagit mamiya koros mo itong kamagit masan niya uwa masan iso kamagit pa ita miya masan na pan kamumatan ko sa network Motion and close. Kariyaman. Dan masan na ba kamagit yung miya tayo ritungiti masan na ba o miya karyaman pan kamagit o dahil kumal sa binansyo dahil sa paler o tayo kat nan masan na pan kamutan
kamutan ko sunod na po na isak payo, laban niya rin isak payo. Miya ito masin na po. Motion and close. Kariyaman. Chansal kamugat mamiyak tayo dan retung ito masin na po kamutan ko sunod na po na isak payo, laban niya rin isak payo. Karos mautong kamugat masin ni Huwag masin ni Syo, kamugat paitar. Karos mautong tayo dan kamanata ni watawat kayu o kaprolang Kamiti Kabatabatan Finance o Land masani Huwag masani Syo Chansal kamagat paitar o tail kamanatar kamutan ko sunatwat ni watawat kayu o pan kapurupurlang Kamitin Moni o Shop o Kawait Kamitin Moni o Shop and Rob o Ropotong Momotwat Mon Karyaw o Kimsaklang watawat. Pamoy, Senator Carr. Kalangan may Mr. Speaker, itungal wasapal Bangkupuran Honorable Senator Kokoros, itungal wawan tutuwaje ang Melel Mayor, Speaker, Councilman, o right on the tangkanan government in Win Pingilap may padyang dahil itungal wa toror ang toke sa matay karyang kabina o right kan may padyang kailan kalari. May Mr. Speaker, sa matay leopenan may isang rawat sudah son karapukan uya magmagit kau nabatakan me sudah apel numo me bang kau na bang Honorable Senator Pukat at Honorable Senator Kan dan kak mangi irakan me uya magmagit bangko pura dahil uya usus Chansal lasin ran in samatay session met o songan ran met water met chairman ka pangkin pagkita assignment kan miyong sabul maray committee kan and muy tapuan kak epwel nan session in murun session wat irawat men pagkita chairman chorus pagki assignment chorus me patpato nan committee kan and kak kosulang sa matay session in Murun Ranwood, ma special tabil regular session in Nantan Warren. Ang sa matay session in Ranwood, may Mr. Speaker, ran kasambal Ranwood. Pwede kita ipateng Win Pangilap. O wiyata kasandiyo mabilpat. Etin kamagatin mo ni wiyawi Ranwood ang Win Pangilap. Makamakit Infrastructure Maintenance Fund napali anan karwaru kasambalan tekan liki mele Ranwood tekan Pangilap. Dari i kamelele me kawit mau Win Pangilap wiya yang saya Ranwood. Ele yang kamagitin nale magmagit pan kupurakan o miya mebilmen kamagit al nan Melel kalap in Pohnpei. May Mr. Speaker, pagkailan utaan kau na bata o apalita tao pagkat ninay. I mean pagkita, kamitikan ng tulan ang tatok, agday ran mo let isang sa matay uya kubur o agday yang celebrate pati ang win pangilap o celebrate po itaan ranot. Kalangan may Mr. Speaker. Chansal magkamagat yung mayor Thailand. Ran mulai di sang uya kupur melel sabul matai uya kupur Karyaw metraptar ran wana isak samalaro o panititiran mud kamelele me tatong kan melap magtai kamanatar o pagi kay misaklan ran mud makitay pan katlan anusu saktai pan ran mulai di sangan an uya kupur o sapal penen niya uya kubur toror na speaker te kuburkan bang kasanay. Haros mautong kamaguto masa niya uwa masa niso kamagut paitar uktal pan ran maleti sangal uya kubur o sa palpana. Amon ay pan po na siya katayan kata miya pakayat sang senator kan. Kamu'y senator at ward. Alam kami ang Honorable Speaker, implementation guys sa balay, chingol sa karan wong sa karan meron kami RNP, nagkak, si Manila Cup, wali-wali.
Imen kalupo-lupo pakair sang chairman in RNT. Clock tabi. Walu-walip. Kalangan. Walu-walip. Mia pakair Senator Artui, chairman in Environment Climate Relation. Kalangan. So even bagita pangupuran member kan ran anso mau katarope standing committee report 11 pabuki sa kuno lebenial sa tayo na assign to committee kapacapat environment o anso mau may lang katarope. Kalangan kawait sang chairman and environment report kumailan kak Masani o Trail Ban sa Balbanapal. Kami, Chairman Ned, Mia Pakair, Chairman in PWTC. Kailangan may speaker. In your report, you will shout about trial, mapit nominee medical clerk on Kendan CTO on Board of Directors FSM Telecommunication. Report what may be Katarobay o sa Bulmandita. Kalangan dahil may miyata pa kayo sa chairman kan masular at sansal mag-trial halatar kamagatiw tayo ng ran maleti siya nan uyakupur. Amo na tayo pan ran maleti may kupuro po yung ulian trial tiyo uya sa bulma trial kapyung melel kapyung lapong kala pa ko kapyung lapong option kabina malan ko pong men Pohnpei koros melel rai kan may patriyang committee kan o apalita talk kan mag-trial apaliyatan nan regular session mo. Itungol kapyung ng chairman kan senator kan koros pwede kupuran ngong masyansal meletar tayo kamanalar kamutan ko sunet kay nan arraign regular session mo. Kalangan din kupura mahal o muna may bangkat pa siya nga miya ilang kay masyansal makamitikan panapalinan regular watch ay men ulianti chairman kan o pagi silent kupurela o assignment po kan extended o next session day kanan regular and bar cup watch ay met may men ulian kin trial ti koros o kalangan ng senator koros o trial kumal di sanger nan sabul matay uya kupurun raw.